आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनी न पाउ पाजरे अहानबद मरुइबा पाउ लेबाक सिनबा थुंगना ngasi मियामना मेगा क्लीननेस ड्राइव ता सरुक यारी मणिपुरदसु स्वस्थ ही सेवागी थौरम तोंगान तोंगान मफमसिंगदा पांगथोकले नोंमदा तंगाई फदना चंगबा पोलमसिंग पुबा अखनबा दबा तरानी थोय यावबा इंडियन रेलवेज की ट्रेन अमा ngasi अयुक खोंगसांगी दमक जरिबाम थादोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi तेलंगाना लुपा कोटी लिसिंग कुनमाथोय हेनबगी चाखुत थौरांगी प्रोजेक्ट कया जत्रा हुनगनी खरगिना संगागनी अमसोंग हंगजौ एशियन गेम्स की ngasi निपानी चनबा निमित्ता भारत की शूटर सिंगना सनागी अमसुक लुपागी तकमान लौरे लेबाक असिगी मियामना ngasi लेबाक सिनबा तुंगना पांगथोकपा मेगा क्लीननेस ड्राइव ता सरुयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi की थौरम असिदा मिपुंग खुदिंग मंगना मतम काइथोकतुना सरुक यानबा हाइखिबनी श्री मोदी ना ngasi अयुक पुंग 10 दगी मिपुंग खुदिंग मंगना पुंग अममम काइथोकतुना सरुक यानबा फोंगदोखिबनी थौरांग असि महात्मा गांधी की मपोकुमोन थौरमगा मरी लेनना पाइखतपनी प्रधानमंत्री ना महाकी ममांग थादा पीखिबा मन की बात की वारोलदा स्वस्थ ही सेवा अभियान की मरुइबसिंग अदु पनखि अकोइबगी फिबम लूना न थमनबा होनबदा मिपुम खुदिंगमक की थौदांग तंगाई फदे हाइखि लेबागसि मिपुम खुदिंगमकना कैथेल रेलवे ट्रैक लमकोइबगी मफमसिंग लाई खुरुमफमसिंग अमदी वाटर बॉडीज याउना सेंगदोपगी थबक सथखि बीजेपी की प्रेसिडेंट जेपी नड्डा अमसुंग केंद्र की मंत्री मीनाक्षी लेखी अमदी तोंगान तोंगान लुचिंगबसिंगना लेबागसि की कोनुंगदा पांगथोकिबा स्वस्थ ही अभियान की थौरमदा सरुक याखि मणिपुरदसु स्वस्थ ही सेवा की थौरम तोंगान तोंगान मफमसिंगदा पांगथोखि स्वस्थ ही सेवा की सरुक अम ओइना ngasi एक साथ एक घंटे स्वस्थ के लिए थौरम जिरिबाम की तोंगान तोंगान मफमदा पांगथोखि मपुंगिबा थौरम 43 सुबा सीआरपीएफ न सिंधुना जिरिबाम की रेलवे स्टेशन दा पांगथोखि थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरिबाम म्युनिसिपल काउंसिल पीएचई जिरिबाम अमसुंग रेलवे की म्युनिसिंग सरुक याखि अमरोमदा जिरिबाम म्युनिसिपल काउंसिल नसु जिरिबाम की तोंगान तोंगान खुंगंग कुंदा थौरम असि पांगथोखि नोंमदा तंगाई फदना चंगबा पोलमसिंग पुबा अखनबदरा तारनिथोय यावबा इंडियन रेलवेज की ट्रेन अमा ngasi अयुक खोंगसांगी दमक जरिबाम थादोखरे अखोइगी जिबाम पाउमी ngaथेम बिश्वजीना हाय राज्यसिगी मियामगी चाना थंगनबा अमदी तंगाई फदना चंगबा पोलमसिंग पुबा रेलगाड़ी अदु खोंगसांग तमना ngasi अयुक चटखि ट्रेन असि ngasi निमदांग वैरम खोंगसांगदा थुंगलरगनी नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरिबाम लंबी अमसुंग नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबीदा नोंमदा चंगदबा यादबा पोलमसिंग पुबा गाड़ीसिंग चथोक चसिंग तौबदा खुदोंथिबा थोकदनबा मणिपुर पुलिसना अकनबा चेक्सुंग थौरांग लौखटले मणिपुर पुलिसना हाय राज्यसिगी थोकलिबा इरांग असिगा मरि लेनना थोकहनिंगदबा थौदोक थोकदनबा तोंगान तोंगान मफमसिंगदा चेक पॉइंट चामा 139 हांगदोकले तोंगान तोंगान जिलासिंगदगी पुन्ना मियोय लिसिंग अमा चनिपान हुंफुमंगा फागतखे ngasi asi malemgi ahal oirabasingi numitni manipurdasu numit asigi palan tharom pangthoknari crn care wangkhaina sinduna numit asigi palan tharom imphal iski kongbonung thombam lekai da laiba senior citizens home da ngasi nungtil pangthokani imphal west imphal east thobal amadi bisnupur jila singda ngasi ayuk pung 5 dagi nungtil pung 5 fawba curfew komthokle kakching jila dana ayuk pung 5 dagi numidang waram pung 3 fawba curfew komthokle ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi तेलंगाना दा लुपा कोटी लिसिंग कुनमाथो हेनबगी साकुत थौरांगी प्रोजेक्ट कया जत्रा हुनगनी खरगिना संगागिनी प्रधानमंत्री ना ngasi नुंगथिल महाबूबनगर दा लुपा कोटी लिसिंग 13 गी प्रोजेक्ट सिंग जत्रा हुनगनी प्रोजेक्ट सिंग असगी मनुंगदा लंबी थोंग रेलवे महिमसिंग हक्सेल अमदी इलेक्ट्रिसिटी न चिंगबा यावरी श्री मोदी ना मुनिराबाद महाबाब नगर लंबीदा साबा अनौबा रेलवे लाइन जकलारदगी कृष्ण फाउ चटकदबा लुपा कोटी चंगा सुमना मंगा चंगना साबा रेल लंबी असि जातिगी मियामदा खुसिनगनी सूर्यापाटगी खामन यगदबा लंबी लुपा कोटी लिसिंगनी साम्ब्री यांखैतरे चंगना साबा लेन मरी लेबा लंबी असिसु प्रधानमंत्रीना मियामदा खुसिनगनी श्री मोदीना लुपा कोटी लिसिंग 3 चाम्ब्रीगी तोंगान तोंगान प्रोजेक्ट सिंगी जत्रासु हुनगनी प्रधानमंत्री ना तेलंगाना की निजामाबाद लेबाक निमित्त चटकनी मफम अदुदा श्री मोदी ना लुपा कोटी लिसिंग 9 हेनबगी प्रोजेक्ट कया संगागनी अमसुंग खरना जत्रा हुनगनी मफम अदुदा मियामगी मिटिन अमदसु वांगांगनी
केंद्र की शिक्षा स्किल डेवलपमेंट अमसुंग एंटरप्रेन्योरशिप मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ngarang nai Delhi da numit nini chathagadaba Bharatiya Vasha Usap amasung technology amadi Bharatiya Vasha Summit hawdokre masina mai masing tambada Bharat ki lol sing technology ki pambai sizinaduna hena fagat halagani thorum aduda wangang bada mantri na hai lol sanskriti amasung savyatya ahumasi naknaba mari lainai magna hai technology asi nungai na bagidam pamai khak ko hen banatana lol amadagi lol amada handokpada laithok hanabagi lamda su sizinnagadabani Tamil ki sakna irba kabi amasung Ningtham Lanmi Mahakabi Chinnaswamy Subramanya Bharati ki mapok numit December 13 da Bharatiya Vasha Divas Palan Thorum pangthoknabasu sarkarna prastap tawre Bharatiya Vasha Usap ki sarukam oina pangthokliba awangba thaki mifamda tongan ba lam ahumda khananainagani Tamil Nadu dagi Kunur Nilgarista ngarang tourist bus ama lokhada onthabada mioi nipan sire Nipuni thoina sople mioi humpurom tongba bus adu uti dagi halakpada thawdok adu thokibani asopasing adu uti amasung Coimbatore gi tongan ba hospital sing da pukhatuna laikanari bus adu gi brake fail oirakpadi gi thawdok adu thokiba oiramba yai haire Indian Meteorological Department IMD nangasi Konkan amasung Goa da Red alert lauthokre kha thangba konkan gi saruk kharada nong mayai oirap churba yai aduga mafam asigi jaga kharadana nong kana churba yai haire amaromdana konkan gi awang thangba sarukta nong kana churba yai haire Maharashtra gi Sindhudurg jila dasu Met Department na numit nini gi oina red alert lauthokre jila asigi collector office na nga phaba mioi sing afam adugi mioi amadi lam koiba lakpasingda chekshinna ba khangan kre Army Training Command na ngasi kuntra humdoi shuba Raging Day thorom pangthokli General Officer Commanding in Chief ARTRAC Lieutenant General SS Mahal na command asigi rank pumnamakta lairiba mioi sing civil amasung imung manunggi mioi sing da numit asiga mari lenana nungaiba phongdorakli Akashbani paumiga akhanaba unabada GOC in Chief na hai ARTRC na Agnivir training yauna tongan ba training makhal nipan training piri Reserve Bank of India RBI na lupa lising ani chatpi onthokpagi aroiba matam tha sigi taret phawa sangdokhre chirolamada RBI na hai lupa lising ani chatpi bu atai note chingda onthokpagi hana pikiba matamdi loikhrabani adubu hauzik oiriba phibam asi amukhana yengshilaba matungda masigi matam asi October 3 phawa amukhana sangdokhibani Beng na phangba data gi matungina sayisigi me 38 phawda miyamna chizinariba lupa lising ani chatpi asi punna lupa koti lakh ahum lising yankhai taru lomni adubu mamang thagi kumapan phawda beng na khomjin khiba lupa lising ani chatpi gi chang asi sumnagi lupa koti lising 33 rom tamak oire Hangzhou Asian Games ki ngasi nipani chenba numita Bharat ki shooter singna sanagi amasung lupa gi takaman laure Bharat ki men's trap team na sanagi takaman amasung women's trap team na lupagi takaman laure golf ta Bharat ki Aditi Ashok na lupagi takaman fangle games asida Bharat na sanagi 13 lupagi 13 amasung senjeng ki 13 punna takaman nifu matoi fangduna medal terida mari shuba position da lairi China na sanagi chama 13 lupagi phumapan amasung Senjengi kuntra mari punna takaman sani taret phangduna medal tally da ahanba position da laire Japan na sanagi kun mapan lupagi kuntra nipan amasung senjengi kuntra mapan punna takaman sama sumna taruk phangduna ani shubada kha Korea na sanagi kun nipan lupagi kuntra amasung senjengi yankhai manga punna takaman sama 32 phangduna ahum suba position da laire Bharat ki nupagi badminton team mamangi champion China ga ngasi final da thengnaragani Aroibada maroiba pau amuk Laibak sin batung na ngasi miyamna mega cleanliness drive da sarugyari Manipur da su swasthya hi sebagi thoram tongan mapam singda pangthokli Nomada tangay fadana changba polam sing puba akhanaba daba tarani tho yawba Indian Railways ki train ama ngasi ayuk khongsangi damak jiribam thadokre Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Telangana da lupa koti lising kun mathoi henbagi chakhot thorangi project kaya jatra hungani kharagina sangagani amasung Hangzhou Asian Games ki ngasi nipani chenma nimita Bharat ki shooter singna sanagi amasung lupa gi takaman laure pauloi jare